لێکۆلینا bi sernavê Kurdên li Almanyayê ji aliyê zanîngeha protestant li bajarê Boxumê ve hatiye amadekirin. Ev lêkolîn du profesoran li ser kar kiriye. Yek ji wan profesora asıl Kurd Diktor Çinûr Qadirî û profesor Diktor Ester Almiştat e. Li gor ew dibêjin li Almanyayê hejmarên konkrêt ê zelal bê çend Kurd li Almanyayê dijîn tune ne. لێ ئەو تەخمین دکن گۆ ملیۆن و 300,000 کورد لە ئەڵمانیای هەیە دبە گۆ کێمتر بە دبە گۆ زێدەتر بە پرانیا کوردێن گۆڵ ئەڵمانیای دژین بە ئەسڵی خۆشی تورکیەنە لێ هەروەها کوردێن سووریە هەنە یەن ژیرانێ عراقێ کوردێن سۆفیاتا بەرێ و ئیسرائیلێژی کورد لە ئەڵمانیای هەنە پرانیا کوردان لە ئەڵمانیا ڕۆژاوا دژین ئەڵمانیا ڕۆژهەلات کێمترن بێتر لە باژارێن مەزنن ji ber li wê derê civaka Kurdî li wê derê bêtir xurt û geş komeliyên Kurdan bêtir li bajarên mezinin penaber di salên dawî de bêtir penaberên Kurd ji Sûriye hatin Almanyayê ev hejmar ji aliyê wezareta koçberiyê ve yani hatine qeydkirin û Kurd li Almanyayê yek ji komên koçberan ê herî mezinin lê ji ber got biryara siyasî li Almanya tineyê got Kurdan wek Kurd qeyd bikin ew bêtir tên qeydkirin wek welatiyên ji Tirkiye, welatiyên ji Sûriye, ji Îranê, ji Iraqê û welatên din ji ber wê yekê mirov nikare bêje bê rastî 100% çend Kurd li Almanyayê dijîn.